Aduh, ada bos nih, guys. Ada bos Benelli, guys. Kita dengar suara ondel-ondel nih, guys. Kayak ada ondel-ondel nih, guys. Wah, ada anonimus, guys. Ada anonimus. Wah, dibawa ondel-ondel, guys, ke sini, guys. Buh. Ada ondel terbaru ini. Ondel terbaru ini, guys. Waduh. Keren ini, keren. Keren ini. Ada anonimus juga, guys. Wede. Anonimus. Ada hacker, guys. Woi. Hacker. Pukul. Ya, ada suara empuan ini, guys. Wah, ada YouTube perempuan, guys. Wah, mantep nih, mantul nih. Banyak yang rekam ondel-ondel nih di sini nih, guys. Waduh, mantul, mantap betul nih, guys. Oke, mantap. Joget, aman. Joget, man. Mantul nih, guys. Mantul. Mantul nih, guys. Joget. Waduh, pada malu, guys. Bocil-bocil ini, guys. Lihat, guys. Ntar ya. Waduh, guys. Waduh. Aduh, Om Coki, buka topengnya. Waduh, guys. Guys, di sini ada tuyul, guys. Ada tuyul, guys. Waduh. Riben ini tuyulnya. Waduh. Mantul. Oh, guys, ramai, guys. Aduh. Hey, joget. Siapa sih namanya? Guys, mantul, guys. Mantap betul. Guys. Joget. Wah. Joget. Aduh, ini, guys. Nggak tahu. Ntar saya tanya ntar. Wah, ondel-ondel main bola, guys. Ondel-ondelnya main bola, guys. Waduh, mantep nih, guys. Mantul. Wah, kucing guys. Joget. Waduh. Ini, guys, tuyulnya, guys. Ada tuyul, guys. Aduh, Priben. Aduh, guys. Rame, guys. Pusing, guys, ini, guys.
Ini. Tuh. Guys, ada bola guys. Kita tendang guys. Ono ondel, ayo. Ondel, tangkap ondel bolanya ondel. Tangkap ya jadi kiper ondel. Jadi kiper. Abang adik kamu ya, Bang? Abang, ini buat beratnya guys. Oke guys, yang penting cair guys, pokoknya cair guys. Oke guys, jangan cairan aja guys. Oke, cair. Ini lagi, gue freestyle. Pegangin Som, rekam Som. Rekam, pegangin aja, ngarah ke ondel ya. Ke ondel-ondelnya aja. Anjir bisa banget Bang, lihat Bang jadinya Bang. Ya nih muter orang dari dulu kan Bang. Emang ya Bang muter Bang. Ulang. Videoin Bang, ini Bang. Love you. Ini Bang. Bang. Halo. Bang. Bang Koi. Apa sih? Coba Bang. Udah belum? Belum, ntar lu. Udah ini. Oh, udah. Ini soalnya mati Bang. Soalnya mati. Ini dari sanggar mana sih? Tapi keharusan lagi. Hah? Raska Betawi. Raska. Ah, Namanya ini Angel tapi. iya Angel. Oh, Angel. Nih, lagi tambahin lagi nih. Alhamdulillah. Udah. Jangan lupa subscribe ya guys. Ya, ondel bocil gitu. Jangan lupa. Ondel bocil guys. Ondel bocil aja gitu. Lo ondel pocong mana Bang? Hah? Ondel pocong. Ondel pocong. Ada di sana. Ayo kita ikutin sampai depan deh. Mainin lo. Mau dimainin? Nyalin dulu apa, Cak? Mau dimainin ondel pocongnya? Mainin lo, Cak. Main itu. Mainin, Cak. Main itu sama. Raska Betawi. Enggak. Capek ya? Lalu Auk kaca ini auk. Auk, mana auk? Tuh, auk tuh. Udah kan nih. Apa tahu? Iya, apa tahu? Tuh. Tuh guys. Coba koran gua sini. Keluarin. Waduh, ada kesurupan guys, lagi dikeluarin guys. Wah, saat ini ternyata medinya guys. Haji Ompong. Ini ngapa muka dipakein topeng korengan? udah biasa, Om. Korengan? Ah, kagak. Apa? Budik. Kagak lah. Budik lagi. Keren banget itu topeng. Berapa duit? 15. 15 juta. Buset deh. Mahal. Nih, dia juga pakai topeng ini. Bisa dibuka, ini bohongan ini. Bukan muka ya. Coba buka, Som. Buka topengnya. Aduh, Priben. Ini judulnya ntar apa, Bang? Ini kan Sanggar Raska ya. Kita kasih judul ondel lucu Sanggar Raska Betawi, ondel main bola. Tadi ada main bolanya kan. Gitu judulnya ntar. Cari aja di ondel bocil ntar nongol paling atas. Guys. Ondel-ondelnya guys. Konslet kayaknya nih. Konsleting guys. Waduh. Mati. Lagi dibenerin nih guys, musiknya guys. Ya ini, kan bisa bocor mau bisa apa. Ban mati. Ada ninja juga guys. Nah, Umi kalau di Konoha itu ninja, kalau di Jati Kramat di sini tuh namanya ninjo guys. Ninjo. Nah, nih. Ninjo guys. Tuh, namanya guys, namanya Raja. Raja apa ya? Nyopet. Raja nyopet. Aduh. Ini ada Agna nih. Wow. Gua kaget. Aku